Assalamu alaikum, hürmetli seyirciler. Millet telekanalında haberler, stüdyoda men Abdullah Josman çalışam. Бақчасарай шерінің сәкінлері Қырым Жұмхурет yol başçısına ijtimai nakliyenin keyfiyetini şikayet eteler. Құруcılar Қырым көпірінің en ağır basmaklarından biri yüklengeni akta tarif ettiler. Aluştanın polis xadimi xabar aluvda tutuldu. Бақчасарайда Хан сарайының esas объектлерде қазаға қаршы işler keçirilmekte. Bu ve diğer vakalarını bizim yayınımızda seyretiniz. Бақчасарай шерінің сәкінлері Қырым Жұмхурет yol başçısına ijtimai nakliyenin keyfiyetini şikayet eteler. Олар өз müracaatlarını videoға yazып, ijtimai ağlarda елештірділер. Себеп шунда ки шер наклiyesi grafik boyunca yürmей, emde epsi машиналар енді ескі. Бақчасарай шерінден біздің мұхбирimiz Султания Стакаева. Забивают маршрутки. Полно людей, а вот даже утром едешь, уже немытый пол, это все поднимается, люди дышат. Окна грязные, что не видно на улицу. Остановки уже в ужасном состоянии, нету ни навесов, ничего совершенно. Вот люди парятся, сидят на солнце пёлки. Хочется, чтобы маршрутные машины были побольше размером. Потому что люди набиваются, как селедки, дышать нечем. Айдавчылар bu meseleni başka taraftan anlatalar. Onların айтқанына көре машиналар бар, ama айдавчылар yetişmey. İmtiyazlılar çok olğаны себебинден taşıyıcı zarar көре. 10-15 человек заходят на каждый остановку, все они льготники. Ни нам не выгодно. Автобусы везде стоят, требуются водители, но почему-то их нету. Конечно, бесплатно. Кто будет работать? Taşıyıcı şehirde insanların sayısı az деп bildirем. Автобусларның sayısı çok olsa şirket zarar görecek. Перевозчик говорит, что утром и вечером ему невыгодно заниматься данной перевозкой, потому что пассажиропоток в малой форме. В данном случае договор есть договор, и условия договора должны соблюдаться. Şehir memuriyetinde nakliye mesele çözülgenini vade eteler. Şimdi yanı taşıyıcı şirketini kıdıralar. Sakinler ise vaziyet kışka ciddenişir деп umut eteler. Султания Стакаева, Мухаммед Несторов, Millet için. Қырым сәкінлердің Украин банклары оғынды борçları тертіпке кетірілмесі ақта қанун имзаланды. Бұл весіқаға бинайын ярмада сәкінлері коллекторларының доғырдан-доғыры қонышмақтан рет ете білелер. İnsanlar борçның реструктуризация ақта фондқа мұражат ете білелер. Тәфсілатлы мәлімат еле Кремльның сайтында танышыла білесіңіз. Қырымда кені кадрлар денішмесі Жұмхурет yol başçısı Sanayi Siyaset Nazirinin yanı muavinini tayinledi. Endiden bu vazifeni Елена Элекчан becerecek. Bu haqda Emir Akimiyet portalında yerleştirildi. Evvelden Елена Элекчан Sanayi Siyaset Nazirliginde Sanayi Kompleks İnkişafı İdaresinde müdir olarak çalışaydı. Kurort toplamının көрсетілуі Қырымда ратлануының фиатына тәсір етмес. Bu haqda Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek bildirdi. Turistik mahsulat fiyatı teşkil etілуінің esas kısmı bu nakliye hizmetleri, yani aviauçuv ve transfer. Yani haydeler şimdilik eksperiment çerçevesinde tek 4 regionda çalışacak. Bunun maksadı kurort infrastrukturanın inkişafı. Kurort toplav haqta kanun Қырымда 2018 seneden çalışıp başlayacak. Құруcılar Қырым көпірдің en ağır basımaqlarından biri yüklengeni ақта tarif ettiler. Олар araba yol kemerinin farvatör kısmını tolusının topladılar. Leyha yaratıcıların fikrine göre inşaatın yüksekliği onun temelinden en yüksek noktasınaca 45 metrini teşkil etti. Su seviyesinden ölçesek ise 80 metrini. Қалған tafsatlar nevbeteki levhamızda. Қырым көпірі батаятқан көнеш нұрлары içinde memleketinin baş kurucılığına manzara açılған Бақув meydanında er vaqt insanlar çok. Kocaman kurucılıkka bakmak için bütün memleketten adamlar keleler. Gemiler geçecek kemerler ile fotoresim endi er bir turistik portfolioda бар. Купили новую машину, чтобы прокатиться по новому мосту. Ждем, когда мы поедем по нему наконец-то, когда этот момент наступит. В Московской области все обсуждают и очень надеемся, что все-таки строительство моста завершится, и мы будем уже ездить по новому мосту. Bu kadrlarda işçiler avtomobil kemerinin sonki parçasını yerleştirirler. Kranlar yardımıyla onu 45 metrlik yükseklikte koteriler ve tamam gerekli yerge koyarlar.
иш бежерилди. Аман-аман бір ел девамында муэдислер ве ишчилер 200 чоқ тонналық детальлерні бір-біріне қошалар. Қайнақ тікішлер 5 километрні тешкіл етелер. Uzaqtan tellerini andırgan vantlarını çektirmek kaldı. Kaviden kavi 44 tros kemerinin töpesini temelden birleştirecek. Bir arkan yüzlerinin tonnanı көтере. Сегодня уже активно ведутся работы по оснастке этих арочных конструкций всеми дополнительными необходимыми элементами, такими как смотровые ходы, крепления для судовой сигнализации, крепления для архитектурной подсветки. И активно сегодня уже ведется окраска этих арочных строений. Предусмотрена окраска в белоснежный цвет. Такое архитектурное решение было принято в результате рассмотрения многих вариантов. И, по мнению архитекторов, оно наиболее отвечает той контрастности, которая создана здесь, вот в Керчь-Уникальском канале, в Керченском проливе. И наиболее белоснежный цвет будет контрастно смотреться на фоне глади Черного и Азовского моря. Кемер пролетлары bu Кырым көпірінің ең бұйық детальлері. Оларны шымды бияз түске боялайлар. Бұл бұйық иншаатлар uzaqtan em avadan, em судан көрінмек кереклер. Тамам оларның түбінден гемилер ялдап кечежеклер. Лейха яратыcılar да бір факторны назарда tutmak керек еділер. Бұл Кереч боғазында сық раст келген фуртуналар. Ел мында бір саниеде 40 метрге же ола біле. Оның үшін мында мыйышқан қысымлар, яғни обтекательлер олacak. Олар араба кемерінің ок тарафында yerleştirilecek. Bu елінің тесіріні oldukça azlaştıracak. Көпірнің бұл қысымын насыл олacağını tasavvur etmekten gayrı көрмек мүмкін. Bu kompüter grafikаны yardımının olğan şey. Dizaynerler onu epsa tafsilatlar ile tasvir ettiler. Hususan akşam kemerin görünüşü pek güzel olacak. Çünkü kemer Rusya bayrağı tüslerine boyalanacak. Bu unikal mahsus operatsiya olacak. Böyle ağır detaller denizden hiçbir vakit getirilmeydi. Şimdilik kurucular endi asfaltın birinci kilometrelerini töşeyler. O nakliye ağırlığından gayrı yer teprenmesine çıdamak gerek. Bitum karışmanın terkibi Кереч boğazındaki mahsus hava şaraitleri için işlep çıkarıldı. Endi bir yarım yoldan son Kırım köprünün 4 yolaklı trasasında birinci arabalar katına başlayacak. Çok kısa memleketlerde yaşayan insanlar Kırım köprü akta 2,5 binden ziyade yıl ve şiir yazdılar. Kırım şehirleri hem Moskva ve Sankt-Peterburg liderler sayılı. Müellifler esas mevzunu çeşit yollardan açıklaylar. Birleri öz işlerinde tarihka esaslanalar, başkaları Leyhan'ın fantastika janrına tasvir etirler. Kimileri büyük kuruculukka şiiri romanlar bağışladılar, anda sevgi hikayeleri de var. Jüri azaları haftanın sonuna galiplerini seçecek. En güzel yer Soçi'de Novaya Volna adlı halkara yarışta icra edilecek. En güzel yerden müellifi klipte iştirak edecek. Батқан геми экипажның 9-шы азасы araştırılığı тоқтатылды. Onun kurtarılғаны ақта фікір енді аман-аман бақылмай, деп білдірді құртарыcılar. Fevkalade vaziyet delili boyunca cinayet iş açıldı. Қалған denizcilerini vatanға қайтармаға hazırlanalar. Vizalar resmileştirilüvü bir kaç kun devam etebilir. Kırım Sağlık Saqlaf Nazirligi bergen malumatқа көре denizciler tedavilenuvundan son Yaltanın Livadiya hastahanesinden çıkarılıp şehir atelierinin birisine көчірілген ediler. Aluştanın polis xadimi xabar aluvda tutuldu. Taqqaçılar cinayet iş açtılar. Keçenleri bu insan iş adamından 30.000 ruble miqdarında xabar aldı. Neticede biznesmen memuri mesuliyetlikке celp etilmeyecek edi. Tintuvke ştatında polisinin evinde FSB xadimleri dolar ekvivalentinde paralarını taptılar. Şimdiki vaqtda polis xadimi yakalandı. Cinayet iş baqılığı devam etti. Taqıqaçılar 8 yaşlı oğlançıq ölümü aqta işini talil eteler. Balanın üstüne salıncaq düştü. Tünevin onunla soysop ve yakınlar vedalaştı. Epsi tafsatlar aqta muhabirimiz Hasan Abibulayev tarif etti. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İslam Terek kasabasında 8 yaşlı Rudemili vedalaşalar. Ablayevler Kur'antasının faciası aqta keçken hafta bütün Kırım berdi. Oğlançıq bala meydanında ilak oldu. Tuğanlar ve komşular hala da özüne kelip olamaylar. И, конечно, мы в шоке от того, что все это произошло. Они все время вместе были, всегда возле родителей. Вот это
Вот эти 5 минут, ну вот как? Дешеті фажия бөлі азбарлардың бірінде юз берді. Анда әдетінже 5 қатлы қомшу евлерден топланған бала бақша ойнай. Салынжақтың ағыр иншаты ерге бағламаған әнді ве баланың башына түшті. Салынжақларының бір ай евелісі бұл ерден бошаттылар. Ама мейданында оларны яда чықарып, етіштірмеділер яда ұнытылар. Елек олған оғланшықның ана бабасы әдетлік істейлер. Кто за это ответственный? Кто за это понесет ответственность? Кто вообще допустил вот это? Я понимаю, если не успевали сроки, что-то, день-два, я не знаю, 25 дней она пролежала. И если бы этой трагедии не произошло, она бы еще и лежала. Баладан өліміні енді тақиқатшылар талил етелер. Жинайы иш açıldı. Хукук орчалайчылар өлімге ким яда не себеп болғаны белгілейлер. Администрация всю посильную помощь, которую можем, оказываем, предоставляем все документы, даем пояснения. То есть на настоящий момент устанавливаются лица, которые, возможно, имели какое-то причастие к этой трагедии, к этому ситуации, то, что произошло. Кичик Рудымның ойынчыклары ала да evde. Onun ана бабасы фоторесемлерінің көстірелер. Кимерлері бір hafta evvel çekilgen. Şimdi олар тек бір şey isteyler. Бала мейданында böyle facialar tekrarlamasın. Асан Абиблаев, Дмитрий Низовой, Милет телеканалы. Қырымның реабилитирленген гражданлары үшін мескен сатын алуына maddi yardım көстерілуіне ве тазминат берілуіне 50 миллион рубле масраф етілежек. Бұл ақта Devlet Milletler Ara Комитетінің топлашуында белі олды. Мескен сатын алынуы бойынша Devlet программа фал суретте амелге кечірілі. 2018 сене 8 беледей тешкілятының реабилитирленген гражданлары шахси евлерінің сайыплері олajaqlar. Как и в прошлом году, все 100 миллионов будут освоены на 100%. То, что касается материальной помощи застройщикам, работа идет, уже поступили пакеты документов от заявителей, идет их обработка, и уже буквально в ближайшие 2 недели мы будем понимать о процессах освоения, о процентах освоения. В этом году у нас предусмотрено 19 миллионов на оказание соответствующей помощи. Мы говорим сегодня о категории граждан из числа реабилитированных, все они имеют право находиться на отдельном квартирном учете, при этом, конечно, пакет документов должен соответствовать тем нормам, которые подтверждают, что люди не имеют жилья и не имеют обеспеченности вот в тех квадратных метрах, которые обговорены законодательством. Қырым сайлаушыларын рейлеріні мақсус программа сайлажақ. Сайлав комиссияның хадимлері үшін бүгін мастер-класс кечірілді. Енді сентябрде кечірілежек сайлавларда яны технологиялар қоланылажақ. Егер евелері бюллетенлеріні елінен сайсалар, енді бұны мақсус машина бежірежек. Лейха мөйлифлерінің фікіріне көре автоматизация инсан факторының тесіріні эксілтімек үшін имкан яратажақ. Абсолютно безопасно в плане того, что к интернету нету подключения. Это отдельно базовая станция, отдельно защищенный канал газвыборов. То есть там забили этот протокол, распечатали, принесли, мы его отсканировали, запустили в газвыборы. То есть исключается, воздушная прослойка есть, которая в интернет не попадает никаким образом. Соответственно, там будет установлена у нас доктор ВЭП, антивирусная программа обеспечения, там будет Касперский. Бақчы сарайының Қадими Сауқса қабристанның территориясына кіріш сынырланды. Орта асырлар мезарлығы арабалар үшін қанунсыз дурақ олара қоланайды. Енді о құраланacak ве мұнда атиқият ішлер кечірілежек. Бойле қарар 25 ел девамында ilk сефер қабыл етілді. Яқында мұсылманлардың азиз ерінде абаданлашув ішлердің планы тайын етілежек. Бұл ішіні Бақчы сарай район беледие тешкілятның башы Рифат Дирдаров алып баражақ. Русия Федерация Devlet Думасының мебусы дин адамлары ве қырмытар жематы бұл меселені чықыш топлашуда музакире еткен сон бойле қарар алынды. Ricam bu ki korulanacak ama o mezarlık bakılması şart. Onu da bakacak biz Müslümanlar. Başka kimse onu bakmayacak. Onun için bütün din kardeşlerime selam olsun. İnşallah bu mezarlık tertemiz olacaktır. Çiçekler saçılacaktır. Onların oradaki mezarın üstünde maşinalar gezmeyeceğine emin olmamız gerek. Бақчы сарайда хан сарайының esas объектлерде қазаға қаршы ішлер кечірілмекте. Оларны елін сонына же екілемеге планштыралар. Хан жамесінің дамыны ортмек үшін хусуси керамет кетірілді. Бірінші невбетекі ішлер біткен сон сарайының женеби құрылышында ичкі ішлер башынажақ. Қырымның мешур бинасы насыл шекілде ғайырдан тікінілгені ақта Диляра Шевкетова екетежек. Вот перед нами образцы черепицы, которые будут укладываться на кровлю Большой ханской мечети.
Бу керамет татарка деп адланган кераметке окшай. Бу киби өртүнен куржулар эвелдин хан сарайыны хапата эдилер. Милли тусну бехадими озгунлукну көстөрмек үчүн ону суний шекилде эскиртежеклер. Кераметтин эсас хусиети о өзүнө сув чекми. Эвелки бинанын дагылган диварларыны корчуламага жардам этер. Здесь ханский дворец. Человек идет по улице, по нашей, в 21 веке, да, переступает порог Асбар-Капхы, да, ворота, и попадает в 16 век. И поэтому вот этот эффект, да, обязательно нужно сохранить. Хан сарайда 50 ел девамында илкере хазайы ишлер кечириле. Сарайнын эн хадими жөнүбий комплексинде асма ишлери бежериле. О эсас бинаны йыхылугундан сахар. Бу комплекс 10 жылдан бери дагыла. Тарихи абидени сахамак ве гайрыдан тиклемек үчүн федераль бюджеттен 148 миллион рублей айрылган еді. Я считаю, что это вот такое сакральное место для самих крымских татар. И сегодня могу отметить как положительную тенденцию, что власти занимаются и является реставрация и сохранение памятника культурного наследия Ханского дворца одной из приоритетных. Поэтому уверен, что у нас все состоится. Асырлар девамында мында Кырым ханлыгынын укимдарлары яшадылар. 2015 сенесі тарихи абиде федераль мана ташыган медени объекты oldu. Тарихчилер айталар ки, бу дуньяда Кырым-татар сарай медениетинин екене бинасыдыр. Оны дунья боюнча ЮНЕСКО мирасы жедвелине кирсетмек керек. Таких объектов в Крыму очень мало, их мало и в мире, поэтому я думаю, что все же рано или поздно вопрос о включении всего комплекса Бахчисарайского дворца в список ЮНЕСКО решится. Музей хадимлері сарайның ички азбарны яраштырмага ve onun mimarcılık üslubunu saklamага isteyler. Bu nasıl şekilde yapılacağını alimler, mimarlar ve dizaynerler müzakere ettiler. Tarihçilerin esas maksadı hadimi muhitni teslim etmek. Endi bir haftadan son yeşertuf leyhası hazır olacak. Kazaga karşı işler yılın sonunda bitecek. Gelecek senesi ise Han Sarayı'nın içi kapital şekilde gayrıdan tiklenilecek. Dilara Şevketova, Akim Bekirov, Alisher Alimov, Millet için. Да bir yaxşı haber, Xanlar Sarayının Quruf meydanından çöplük baklары alındı. Onların yerini deniştirmek ricası ile yerli sakinler Rusiya Federatsiya Devlet Dumasının mebusuna müracaatnin bulundular. Onların aytkanına göre çöplükler sarayının ko'rinishini bozaydı. Endi baklar bu yerde yok. Acele tenbeli fevkalade vaziyet nazirligi Qrimda kuchli Shimoliy Kavkaz yel aqta tenbeli. Avgustun 2-sinde Yarmadada kuchli bo'ron beklanili. Yelning sur'ati saniyada 15-20 metrni tashkil etacak. Fevkalade vaziyet nazirligi Qrim sakinlarining ve musafirlarning diqqatini xavfsizlik choralarini riayat etmege jalb etdi. Şimdilik bo'lgan ma'lumotlarimiz edi. Navbatdagi xabarlarning chiqishlarini qochirmanglar. Evlaringizga tek iyi xabarlar kelsin. Ko'rishmak üzere, saloqlik qolinglar.